Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kidikot jongka hinyo trap achik national movement hak arpu laitrik ubnai naiwing arajar arpuway kilalait ban beelut yaki nongtre jongka Khadi and Village Industries Commission hadin balayo ujor bakanika office kala penongtre what happening ke jing penbana syuti jongka sorkar jilla namar ka jing rakhi yaka sengkut snem bala penlong deka seng khasi keme shillong hamadan waking shisin hak shisnem Kaseng hapo kajing ilam jong Presiden uba LSM baru General Secretary uba B Nongse shwa kani kidalaj banyakren bat ki officer jong kani ka office haswa bakin pha sange trai kamlut ya baro kinong trai kum kajing buram ya kani ka lariti jong ka jaj banreu khasi em kedai kan abang ni dia sekini tu ini buram ini ni dai ban buram makan kan ni dai ban buram makan kedai hari kasi mata kalai trik atau apply trik benai November bagi tiap baru bakadi kasi sekut senam kembang ke state juga pernah kalau anon sebagai bro serta bro senam kan dia ke state dulu dia tak kumta nak kadang jaga sing hari kasi mata kita orang mujuret tengilap ya kadang ke office Khadi ini dan katu ni dong try buat direktor dong try ni nak kadang dia sing nak kang telai kini yang ini bro ya buram ini kasih yang bagi tip maka di sentral buat bagi sentral office ni tapi apa tu yang direktor dari kadang direktor katu ni kau baru sedang kedai dari nak jing penbor jengi pat baru di berkanot entah ngap kamador di nak lang asal baru maka ketu ya baru ki office ki ba day state ba sentral ada kini ki ba play ni khmat ani ki ba buram su ya ka safety kumba state government kala permana hata kasi badi benkang bala kaseng ru ngarai ba kane ki da kalap kaseng ki press wat kino ki company ru bade ban hak brom ni apa kiwe kim brom abang ini brom sini kui balik kui kim brom sini kalau bagi orang ya kajak perjungi kamta be ya kasni ketang kum kisah kum kasat satu musim ka segos dam ki bangkalatan sebabun ki syuti kumba state la pembenahan re ni nak lang kaseng hingi kentu saboro ki badan ke office resolong bermeglai berapa kau bagi deh ban siapa bagi dia buram lang ya kisah kumba state la bo